Tubaye kaze inshuti zacu kuri ABC TV. Umunsi ni kuwa mbere tuho tujye kwageza imikino ko yaraye kuri shampiyona y'u Rwanda BK Pro League ciciro cya mbere. Iyi weekend yari ishyushye, weekend yari iryoshye, weekend yari imeze neza, aho harimo shampiyona volleyball, shampiyona nyafrika y'amakipe yabaye ya mbere iwabo, ariho ikipe ya Al Ahly yo muri Misiri yaraye yisasiye Police Volleyball Club yitsinze amaseti 3-0. Iki ni igikombe cya 17 kikurikiranya. Nukuri iyi kipe irakomeye mu buryo utabyumva. Turabagezaho shampiyona y'u Rwanda, turajya ku mugabane burayi, tubagezeho shampiyona y'Ubwongereza uko amakipe muri weekend yitwaye. Nanone tujye muri Espagne muri La Liga, tubagezeho uko amakipe yaho naho yarayitwaye n'uburyo bizakomeza kugenda bikurikirana. Tugushishikariza inshuti zacu hirya no hino muherereye, abari mu burasirazuba, amajyepfo n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, gukanda subscribe ugasharenga ino video kugira ngo tujye tubasha kubana. Reka duhere muri shampiyona y'u Rwanda kuri wa gatanu. BK Pro League, Marine yanganyije na Gasogi ibitego 2-2, Gorilla inganya na Police igitego 1-1. Mu byukuri iyi shampiyona y'u Rwanda igeze aharyoshye cyane kandi igeze ahakomeye ku buryo buri muntu wese twamenya ko turi kuryoherwa n'imikino. Ni weekend yari iryoshye, dore ko kuwa gatandatu shampiyona yakomeje, aho Etincelle yanganyije n'Amagaju 1-1. Nukuri ibi bintu bigeze aryo Gicumbi ikubitwa na Al Merrek yo muri Sudani, ni gukina shampiyona y'iciciro cya mbere mu Rwanda. Musanze inganya na Kiyovu Sport 1-1. Rayon Sport ari umukino wari utezwe, Rayon Sport na APR derby yo mu rw'imisozi igihumbi, derby yacu kabisa, aho byarangiye rwose abariyo kugezana n'ubu ngubu barinubira, abariyo bararira, abariyo baravuga ngo twaribwe. Ariko aho n'uruhande rw'abariyo na APR nayo yavuga ati mwaraducitse, tubatsinze inshuro baye imyaka 3 tubatsinda, ntaho mwari gushima. Ariko mu byukuri ibyo twari titeze siko byagenze, kuko APR yari yaje ivuga ati wagutsinze ntaho yagiye, turongera tukwisubirere ati burya subu turaje tubereka aho tubera abareyo. Ariko ibyabereye mu kibuga bitandukanye n'ibyari biri mu magambo kuri social media. Umukino warahabaye, aho no mu magereza wakinwe, muzi ko nanone muri Mageragere Rayon na APR zari zanganyije 1-1. Ubwo ni umukino ubera mu magereza, ubwo kumva ko ibintu byari bimeze neza. Aho nanone Rayon Sport yakibanjeje iza kwishyurwa na APR kuri penalty, umukino uza kurangira gutyo. Kugeza none abareyo ntibabyumva, aba hari ingingo umutoza wa Rayon Sport na n'ubu ari kuvuga ati rwose ibi bintu sibyo. Ariko abareyo bo tumenyereye ko wenda rimwe ibyo bintu babinyuzamo, APR nabo bakabinyuzamo, ubwo tuzagenda tumenya uko ibintu bigenda bikurikirana. Ariko ikiriho nuko shampiyona igeze aharyoshye, aho ubwo tubabwira ko Rayon yanganyije na APR igitego 1-1, icyape cyabonetse kuri penalty. Ku cyumweru Mukura yakubiswe na Rutsiro ibitego 2 kuri 1 cya Mukura, bigera ko na Mukura yatangiye Rutsiro itinazamuka ku mwanya, ubwo yahise iva ku mwanya wa nyuma ijya ku mwanya wa 17. Reka tugenda. AS Kigali yakubiswe na Al Ahly ibitego 2-0. Al Ahly yo n'urucabana turaza no kubagezana ku mikino ya Al Ahly, turaza kubagezaho uko amakuru ari kuvuga muri Al Ahly. Ariko muri shampiyona ubwo yaje kunyagira AS Kigali ibitego 2-0. Ni nako AS Muhanga yisasiye Bugesera. Ni kuri ko Imana ya shampiyona ryo igeza ryose kandi ibintu bikugenda bisobanuka. Yisasiye AS Bugesera igitego 1-0. No kuri ko Imana ibintu bigeze aharyoshye. Bivuze ngo muri shampiyona y'u Rwanda uko imikino igenda ikurikiranwa, iko igenda bimeze, bigeze iwabo wandagabaga. Ariko bishatse kuvuga ko Al Ahly iracyari ku mwanya wa mbere, aho ikurikirwe na APR. Ariko icyo nshaka kubabwira inshuti zacu,
nkomeje kubashishikariza gukora subscribe ku Abisi TV. Iyi niyo soko y'imikuru y'imikino kandi tugenda tubabwira nta kubavunira umwanya kubatesha umwanya, tugenda tubabwira mu buryo bunonosoye kandi amakuru yizewe. Nababwira ko tugeze ku munsi wa 29 wa shampiyona BK Pro League. Umunsi wa 29 nta birarane bihari usibye Al Ahly ifite amanota 68 ku mwanya wa mbere, imaze gukina imikino 28 ifite ikirarane. Ubwo niwo mukino niwo ikipe ifite ikirarane. APR imaze gukina imikino 29 amanota 56 ku mwanya wa kabiri. Dukurikiza El Merreikh ifite ikirarane nayo ni imikino 28 ikaba ifite amanota 55. Mu byukuri iyi ngiyi rwose Rayon Sport ku mwanya wa kane n'imikino 29 iri ku mwanya wa kane, ubwo ni amanota 48. Iyi rwose igikombe cyo no kuri bitewe n'imikino isigaye aha ngo ntago twayiha amahirwe, ariko iracyashaka uburyo mu gikombe cy'amahoro irahari, dore ko mu gikombe cy'amahoro yitezweho ko izahura na Gorilla banganyije 1-1. Nababwira ko APR yatsinze Etincelle ibitego 3-1. Batugwenda twaha amahirwe ya 90% ko APR ishobora kuzagera ku mukino wa nyuma, na Rayon Sport nayo ishobora kwitwara neza nayo ikagera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, tukazamenya amakipe aserukira u Rwanda muri Cup Champions League, na ubwo tukamenya uko bizagenda bikurikirana. Polisi iri ku mwanya wa 5 n'amanota 45, Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 6 na 48, Mukura iri ku mwanya wa 40 iri ku mwanya wa 7 n'amanota 41, Bugesera ku mwanya wa 8 n'amanota 40, Marine iri ku mwanya wa 9 n'amanota 38, Musanze ku mwanya wa 10 n'amanota 37, Gorilla ku mwanya wa 11 n'amanota 33, 12 ni Gicumbi n'amanota 32, 13 ni Gasogi United n'amanota 31. Gasogi nayo nireba nabi ishobora kujya mu mazi abira. Tugeze kuri AS Kigali n'amanota 29 ku mwanya wa 14, Amagaju iri ku mwanya wa 16 n'amanota 28. Izi ziri mu rwose ziri ahantu atari heza na gato. 16 ni Etincelle n'amanota 27. Ikipe rwose iri mu kaga cyane, twanasengera kabisa ko yakora ubwabaga. Ni ikipe mu burengerazuba kabita Rutsiro n'amanota 25, ubwo 18 ni AS Muhanga n'amanota 28. Ubwo niyo makipe ari mu murongo utukura. Ubwo niko shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda ariyo BK Pro League ihagaze. Ikindi kigugenda kivugwa kinababaje nuko ikipe ya Mukura yaraye ireze umusifuzi waraye akubise umukinnyi wayo umugeri wo mu bugabo, kubisa umugeri kabisa, kandi ni ibintu nk'umunyamwuga atakakwiye gukora. Ibi ni ibintu kabisa bibabaje cyane kubona umusifuzi yifata agakubita umugeri umukinnyi, kugeza na n'ubu umukinnyi ari mu bitaro. Nanone ikindi nababwira cyo nuko Al Ahly ariyo nakomeje kubabwira ko ndababwira amakuru yayivugwamo cyane, nukuvuga ngo nyuma y'umukino wa APR izakina nayo Al Ahly itateganya kwigabanyamo ibice bibiri. Igice kimwe gishobora kujya gukina shampiyona y'iwabo muri ubwo ni ikipe ikomeye ishobora kuzajya gukina iwabo muri mu gihugu cya Sudani, iyindi gasigara mu Rwanda isoza imikino. Ibi ngibi rwose birateganywa kuba nyuma y'umukino wa APR. Dukomeza kubagezaho amakuru y'imikino, mukomeje kudukurikira ku Abisi TV. Ini YouTube channel yanyu, YouTube channel y'abanyarwanda ikomeje kugezaho ibijyanye na sport, ikomeje kuri kw'Imana. Aha niho hano honyine ushobora gusanga amakuru yizewe, amakuru atariho ivumbi. Tubakomereza ibi nanone bigenda bivugwa muri sport, bikomeje kugenda bivugwa muri sport mu Rwanda. Nukuvuga ngo amakipe uko akurikirana ateganya ukumva ko ikipe izatwara igikombe, uko bigenda bivugwa ikipe izatwara igikombe
nkuko byari bisanzwe bavuga ngo izaza hafi mu ikipe yo mu Rwanda n'izatwara igikombe. Ibyo sibyo, nuko ikipe izaba iya mbere ari iteganya gutwara igikombe, ahubwo amafaranga agatarwa n'ikipe yaje hafi. Murabizi ko uko bimeze, amafaranga yarazamuwe, ni miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda ku ikipe izaba yabaye shampiyona y'u Rwanda. Ubwo nuko shampiyona yagenze, ubwo tuzagenda tubakomeza tubagezaho uko shampiyona y'u Rwanda Pro League yagenze. Nukuri kw'Imana ibintu ni fresh. Dukomeze muri English Premier League, ubwo twageze ku mugabane w'Uburayi, ibintu bigeze ahameze neza cyane. Ari nako mbere ko tugenda tubegezeho ko ikipe ya Al Nassr yaraye ikubiswe nabi cyane. Ikipe ya The GOAT Cristiano Ronaldo yaraye ikubiswe ibitego 3-1, ariko shampiyona ya Saudi Pro League yo iracyayowe na Al Nassr, kubeje kuhabwa amahirwe ko batwara shampiyona, ariko urabona ko mu mikino ya nyuma niho igenda itakariza amakipe. Tugenda dusegera Cristiano ko yabona amahirwe none yo gutwara igikombe. Ariko tugenda tubagezaho ko English Premier League ihagaze. Bournemouth yaraye ikubise Crystal Palace ibitego 3-0. Nukuri shampiyona y'Ubwongereza yo n'urundi rwego, biba bimgenda bimeze neza. Aston Villa yaraye ikubiswe na Tottenham ikomeza kuva mu murongo utari mwiza. Arsenal ikipe ya Visit Rwanda, ikipe yambaye Visit Rwanda yaraye ikubise muri weekend yakubise Fulham ibitego 3-0. harimo na kimwe cyaraye cyanzwe na VAR, cyakuwe na VAR. Mu bikuri Arsenal inakomeza kwitegura umukino wa shampiyona, aho izakina na Atletico Madrid. Banganyije 1-1 i Madrid, ubwo bazaba bari mu Bwongereza. Twitege iki muri uwo mukino? Ubwo tukurikirane ejo bundi kuwa gatatu, aho bazaba baje kwishyura. Nukuri kw'Imana icyo nzi cyo ibintu bigeze tugikomeza ku ikipe ya Bradford yaraye ikubise West Ham United. West Ham nukuri kw'Imana umwaka washize ari meze neza, ariko uyu nguyu ho noneho Newcastle 3-0 bwa Brighton. Ariko tuya Wolves yakomeje kunganya na 1-1 na Sunderland. Leeds United itsinda 3-1 cha Burnley. Kuwa mbere hari ibirarane, kuwa mbere ari umukino wo mu kanya, aho ikipe ya Chelsea iraba icakirana na Nottingham Forest. Everton imo ikubitana na Manchester City. Manchester City iri ku mwanya wa kabiri, ubwo Arsenal ku mwanya wa mbere n'amanota 76. mu gihe Manchester City iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 70, ariko ikaba ifite ibirarane by'imikino itatu, kuko ifite imikino 2 ya shampiyona gukina muri weekend yashize, ntiyakina. Hari uwirakina umunsi n'undi. Ukumva ko Arsenal irakomeza yirukankwa inyuma na Manchester City. Bivuze ngo shampiyona y'Ubwongereza byo ni murabizi ko hari game Arsenal kutiriza bikarangira Manchester City ikuye. Ukumva ko dusengera Arsenal, ikipe yambara Visit Rwanda, ko yakomeza kwitwara neza cyane. Tujye muri La Liga muri Espagne. Espanyol yaraye ikubiswe na Real Madrid ibitego 2-0. Bishatse kuvuga ko ikipe ya Barca yitwaye neza n'ikipe ya Real Madrid. Hanyuma Real Betis yakubise Real Valladolid ibitego 3-0. Getafe ikubitwa na Rayo Vallecano ibitego 2-0. Geta Vigo ikubita Elche ibitego 3-0. Osasuna yakubiswe na Barcelona ibitego 2-1. Deportivo Alaves ikubitwa na Atletico Club ibitego 4-2. Valencia iraza gukina uyu munsi ikina na Atletico Madrid yatsinze ibitego 2-1 bya Valencia. Villarreal ikubita Valence ibitego 5-1. Ikipe ya Girona yakubiswe na
Mallorca igitego kimwe ku busa. Espanyol inganya na Levante ubusa ku busa. Shatse kuvuga ko Barcelona cyayobora urutonde rwa shampiyona ya La Liga ikurikiwe na Real Madrid igakurikirwa na Atletico Madrid. Shampiyona ya Espagne ni urucabana kubera ko ni ibintu. Mukanya turaje dukomeze n'urubuga rw'imikino rwacu hano turi kumwe kuri ABC TV. Tukomeza tukufuriza neza y'Imana, tukomeza tukusabira. Ikindi kiri kuvugwa mu bijyanye n'imikino, twababwira ko shampiyona y'u Rwanda ukwiri kugenda igera ku musozo, ariyo Rwanda BK Pro League. Hari amakipe arimo afite abakinnyi bari kugera ku musozo w'amasezerano. Twihere kuri Rayon, ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi cyane, Rayon Sport. Abakinnyi bari kugera ku musozo, uwa mbere ni Abedi Bigirimana, iyi sezo arahita amasezerano yarangira. Basane Kulanya Azize. Tugiye kuri Bienvenue Joachim Vinungu Viguni, Bianye Yuasu, Tuyishimwe Baganijuru Eli, Bayisenge Emery, Shimimana Emmanuel, Shimimana Fabrice, turi Ndayishimiye Richard, Ishimwe Patrick, Yannick Bangala, Kwizera Olivier, Ishimwe Fisto na Faringanye. Abo ngabo uyu mwaka niwo wanyuma muri Euro Sport. Tujye muri APR. APR ifite urugamba rwose kuko yatangiye no kurambagiza abakinnyi. Hari umukinnyi irimo imurambagiza n'umuzamu. APR iratandukanya n'abakinnyi ubwo barabageze ku masezerano. Harimo Jibril Watara, nziko rwose itakemera kumutakaza, bibaye ngombwa aramwongera amasezerano. Harimo Ishimwe Pierre n'umuzamu, uyu we rwose arimo aragenda arangira. Ruhamya Mnkiko Ivan nawe n'umuzamu. Tugiye kuri Byiringiro Gilbert, sinzi nimba nawe yakemera kumutakaza. Niyo mugabo Claude, uyu ni kapiteni wa APR. Tukahita tugera kuri Shimimana Yunusu, Nigena Clement, uyu ni myugariro kabisa ukomeye. Aliswane Ruboneka Bosco, Lamini Ba, Mugisha Gilbert na Mamadusi. Aba nibo bakinnyi bari kugenda bagera mu masezerano. Nandi makipe turagenda tuyabagezaho uko ibihe biri kugenda bikurikirana. Tubashimiye rero ko mwabashije kubana natwe. Tubashimiye mwese mwakoze subscribe, namwe muteganya kuyikora muyikore n'ukuri kw'Imana. Muramutanze umusanzu wanyu ukomeye cyane. Mu masaha ari imbere turaza tubagezeho na shampiyona zindi uko zizagiye zikurikirana. Turaza tugere muri Ligue 1, turaza tugere muri Portugal, tujye mu Budage, tujye mu Bubiligi, niko turaza tugere muri Saudi Arabia, tugere muri Amerika kwa Lionel Messi. Turaza tubagezeho na Afrika ukihagaze. Mu Burundi turaza kugeraho muri Congo. Mwese tubifuriza ikaze, tubashimira kandi tukomeza kubana natwe. Mwe mwabashije kubana natwe, mwakoze subscribe, muraba agaciro cyane, namwe muteganya kuyikora turabashimiye.